of the grievances. Kwa imbo mar Kenya nyakoro mga jonjo telo mawuok imbo mar piny Kenya sani koro sundo piny owacho mondo chier kambi mar sukari manzoe kagiwacho ni kambi ne mwandu ma jopiny mawuok imbo mar Kenya ni godo kendo geno ahinya to jopur mago mag niang'. Kaoteleng kod jaod bura mar kaunti ma Busia Catherine Omanyo kod jaod bura ma Lugari na Binabwera gilero ni en tij piny owacho mar neno ni masinde mag kambi no losi kendo tiyo e yo makare. Jotelogo bende okwedo paro mar uso kambi no ne ji giwegi. Kwa mbaya sana tukiwa na viwanda tayari ambavyo vinahitaji tu a few maintenance and repair and just government ku boost. Na badili ya government kuboost tayari wameanza kunoa makucha zao wakiuzauza tu vitu. Wanauzauza kwani uzazi hatuna. Sisi tunataka viwanda vyetu especially hiyo Mumias na Nzoia mtu asiguze. Tunataka wenyewe wabustiwe na government tuendelee kurun our factories. Kashagwa anasema pesa ya serikali iweke kwa kofi. Hata yeye anaongoza hiyo job. Rais anasema pesa ya serikali iweke kwa majani chai. Ikifika kwa bio wanasema tuuze. Hapana, hakuna kitu itauzwa hapa. Mumias haiwezi